last fight, ano? Damo salamat, ano pa ini mo mapigay-igay, ang atong busy mayor na atong bungto, Honorable Leo Jasper Makasakandido, kung sugod bang gihapon natin sa bisita, sa Sangguniang Municipality of Iporlos, waray ba kundi Honorable Nela Abog, ma'am, maupay patrong gihapon. Thank you, ha.
ngayon pan last fight, damo salamat, ano pa ni mo nga PIDI, ang atong busy mayor natong bungto, Honorable Leo Jasper Magkasa Candido, ug sugod mang gihapon nato sa bisita sa Sangguniang Municipality of Iporlos, waray ba kundi Honorable Nela Abog, ma'am, maupay patrong gihapon. Thank you,